betheke emadodeni lo bhola kodwa icenga lo bhola umfukwenge ifanga phakathi yayibamba Pirates yayibeka emnatheni into ebuhlungu amantshontshe Pirates kumphokazi lona mdlalo wakhe wesibini second game first goal madoda ufundisa ubhabha ngoku amantshontshe abhabhayo umbekezeli Mphokazi ubufukenge uriye uthi andiyikholelwa le nto kona kick yashiywa ibhola umuhawukotha yanyathelwa enyaweni lakhe yaphakanyiswa ngomufukenge la bhola yabethwa ngenhloko wayibamba ngamadolo lo bhola wakhulula ngenqina lakhe lasekhohla kakhaba ngalo uMphokazi wayithatha wayibeka ngaphakathi emnatheni zatshintsha izinto e-Old Peter Mokaba Stadium uqhatsile waluma ngezantsi wayisika ngecala lenyawo uRicardo Gosu ubanjwe wema ngci akangakwazi nokushukuma mdlalo wakhe wesibini umbekezeli Mphokazi kunye noSiyabonga Ntlozi kwephuma yedwa Sipho Chain thuba layo SuperSport yayibeka emnatheni 1-1 amava awasebenza kaSipho Chain waphuma ngethuba SuperSport baphinde badlala zabhola zabo zinde bathi bawugqiba basebenzisa amendu Jukumanja uthi andikwazi nocelebrate andikwazi madoda ukuba ndingabhiyoza kulena ukuba ibiliqela lam ke eli andaliphumelelisa kwale ndebe inye yeNedbank ibhola edlalwe nguRicardo Goss ende ngasemva Thunderbirds e-Orlando Pirates besikhona ngasemva Thapelo Xoki yanguye indoda oxabayo phambi kwakhe uSipho Chain ebephumile uSipho Chain ebefuna uyibetha ngenhloko la bhola Jukumanja wajongana nendoda ibiphambi kwakhe wathi mntanam wena ndizakubetha ngamava utsho kumbekezeli Mphokazi wathi wena ndizakubetha ngamava wayichwetha nje le ibhola oJukumanja wayichwetha nje ngentupha zeminwe eyibeka emva kwakhe uMphokazi yahlala ngaphakathi emnatheni zatshintsha izinto ngoku nali ithuba lakhe uMuhawukota onside wayihlaba ngaphakathi le ibhola Pirates eyibeka emnatheni yakhawuleza Evidence Makhoba wazilungisa impazamo zakhe wathi kudala nikhala ngam a leg out and makes the clearance. Here's a chance. Oh, they've done it! That's a spectacular goal. That is a brilliant goal. What an effort. And I think it's Jaime Moralo who's got it in the 92nd minute. Would you believe it? The Pirates fans are stunned. They were marshalling the game really well. Pick it up again, Mabuel. Out from the Miss Agastonia Gina. Leohan Mabuel. One pick up his sport. Why they're going to get far from the keeper? Happy little simple chain here. What I got figured I get to two bossing and knees of Uncle Boss. I think I better have two bossing and knees. Pick up again, your home talk. Telephone of Sentia. Also, Mr. Shani. Here you break the problem. Pick it up against Sipho Chain. Pick it up across the field. Here you break the problem. Pick it up against Mabuel. Shayopata. Oyabakwasa. Omakwasa Pindelela. Onde busca la espilioni, yeye ndio prende problem. Watu walisa problem. Wahamba wapendela usipo China. Bora kama fika kwenye bola, yeye ndio usipo China. Itsusage ukapteni ke kuMazulu. Spekela phake Xoki. Inkeba. Spekela no boss. Spekela Xoki. Shalo panda. Kule mashonisa.
bazana kahle noSipho Chena ngoba ke uSipho Chena uyamazi umashonisa ukuthi ke imvamisa uvame ukukhathela ngakuphi uthatha isikhathi sakhe nje uSipho Chena uyamthusa nje umashonisa akafuni nokumbheka yena ke uSipho Chena shonisa Vincent Pule Pega lapha ke mashonisa umashonisa ebekubuya director wawuthi ke akaphakamisanga ke le bhola ngokwanele yena ke umashonisa waseshiya umlenze uSipho Chena awulahla umlenze mntanami uze lapha ke ubufakazi evidence Makgopa usephonsa uthile iNugos bheka lapha ke Makgopa akahlefna kakhulu Makgopa yashaya mpahla ihamba phambili Orlando Pirates liyabuya ke ithemba manje kubalandeli akupheke nje Makgopa ushake ingcwele ngayento umphambanisa nalo yena ke uRicardo Khosa othi Makgopa Mobi oyeke ozothi ke ayilapha ke le bhola yena ke uTiko Mobi uChena yamathusa ke uvela thatha isikhathi aphithizele nje into ngayazi elo ebhalusa nje bheka lapha ke uTiko Mobi bheka lapha ke Nico Mobi yashaya mpahla ushake Ongayichifu bheka lapha ke ndaba ithethwa Ndlondlo bhekene noRicardo Khosa thatha isikhathi sakhe uNdlondlo bheka lapha ke Ndlondlo ungayishaya phezu kwebhali ngiyacela Ndlondlo walubuyisa ithemba uRicardo Khosa wabayo iSuperSport United wabuya nayo izwa ipenalty yakhe undaba ithethwa Ndlondlo waphakama uRicardo Khosa waseke eyicaphuna ebuya nayo ke izwa leya penalty tilwe uLoyisane ngene lapha ke ngasobheke sesibili efakwa komfana omncane kuthiwa ke akazokwenza ke izinto zenzeke eqenjini lawo lapha ke eSuperSport United thatha isikhathi sakhe uSipho Chena uthatha isikhathi sakhe uSipho Chena athi ke sibheka lapha ke uRatilwe uLoyisane bhekene lapha ke noSipho Chena uyaqala uyaphithizela uRa ushona le nale usamfunda uSipho Chena sibheka lapha ke uRa yashona mpahla wayibeka phakathi uRa yena ke uRatilwe uLoyisane nathi ke bukele ke mbethu mehlwana Orlando Pirates bayingahlulwa ile penalty kuyobeke sekugezelweni kodwa ke bayingayikora le penalty biwa lapha ke ku-sudden death kuma penalty eNew Peter Mokaba Stadium uTito ubhekene noRicardo Khosa bheka lapha ke Tito uthatha isikhathi sakhe uzokwenzeshana uTito yasita ngokulambisa yona ke Orlando Pirates
ucishe wabuyana ungabazile urikhalo kosa ukuhamba akuphezela ama-steps engabaza ukuhamba urikhalo kosa loya 2-step loya awuthathile yiwona 2-step ke ombambezelile ukuthi afike lapha-ke kule yokuthi-ke ithathe umdlalo yona-ke Orlando Pirates iwuqede bese idlula iya lapha-ke kuma-semi-finals akubheka nje injabulo lapha-ke ebhentshini layo lapha-ke Orlando Pirates kodwa-ke laselimhlula-ke leya bhola yena-ke uChristian Asayile uzoya lapha-ke iriva umsele ongashi ogeleza uyofika phakathi olwandle Goodman Mosele uyeke oya lapha-ke kuleliya bhola yena-ke uGoodman Mosele nansi iriva ingayithatha i-Orlando Pirates ibeke lapha-ke kuma-semi-finals yona-ke iriva Goodman Mosele sibeke lapha-ke Mosele iyadlula i-Orlando Pirates iyalapha-ke kuma-semi-finals iba iqembu lokuqala elidlulela lapha-ke sekungena nabalandeli-ke manje ekudleni okuyinto-ke engafuneki-ke neze ilwile i-SuperSport United yabuya emdlalweni yalihudula iqembu le-Orlando Pirates yaze yalifaka lapha-ke kuma-penalty kodwa-ke umkhongi ungomunye wabadlali abathe behluleka-ke ngempela ukuyibeka-ke phakathi bajabule-ke ngempela kwabalandeli bayo lapha-ke Orlando Pirates umdlalo-ke bukeke uphela nje iyo lapha-ke Orlando Pirates edlulela-ke phambili engathi-ke uye lapha-ke uSipho Chaina othe wabamba lapha-ke ama-penalty ephimela lapha-ke ambayo yona-ke i-SuperSport United asikhamba kebhula umhlaba wamasipala ubhekisa phezulu athi fasa phakani yafasa ndoda emnyama wena wayi-Afrika wabena kanye ziphila abanye basayibheka phezulu esibhakabhakeni sebenzileka lapha-ke